play pi parlo pe ya ka channel jugi ka posko media na Kublay ya pi baro ki paralog jongi ki ba napo Shillong napo Meghalaya ki ba pe live ya kani ka channel jongi sa menta sipang hi ka mas kan sedang no bat ngi dang up ya ka junyat procession ti ka to kat ni ki jinpen tip ya kani ka mas menta ka sngi kan penyaid da u Cardinal Giovanni Battista Re ubdei u din jongki Cardinal bat hadin katapat kiwe ki kalong kumba kadai benlong kamas kan sedang tengah terai dengan penipi ya kajing penkrek mentah po ka yang meneba jong u Petrus Pinui ki Cardinal ki bala don lupa na kabenta kene kamas bukuin tikumbang along epi ya kamas bekuit en long da u din jongki college jongki Cardinal Re bat klempep ka ya ka homily ne ya ka sermon ne ya ka jimpatai ya tin jong bleiru u Cardinal Re un ai ya ka jinyetu kana dementa kamas kala sedang ngin live syapo ka baslika jong ka ing maneba
Ni mentai ki kardinal ki bala rung hak procession na ka benta kene ka mas pukut ka jingruai stang la shim na ka kitab jong u Samuel kalenong kabaar kadkot kabalai husan pada ka jingruai pat kila shim na ka sam kandai pusau ya ka antifon kumong ong epi la shim na ka kitab jong u Samuel kalenong kabaar iki kardinal menta kidang ya ka procession kinpoi sya kaduan kabadan po kaying maneba jong u Petrus ale ngin yarwai ha utrai tungin yari sakmen ya umau siang unong peniem jungi ya hakmat jung u ban kublei aingu tungin yari sakmen ya u daki jingruai yaro naba utrai udai ubadon bor usim bakrau tam jong kiblei baro kililong kaperthei hakakti jung u ki kenjang lumba aru ki jung u kaduriau ka jung u nama ru la thau ya ka rengko ru la thau daki kiti jung u tuan ngin yamane ngin dem ya u yang ngin yedem krup akhamat utrai unong thau jongi Pinyi uwe pa uwe u kardinal ungu ika kli undem ika kli sya kaduan mat umlek syong haki jaka kumba ngilo ang ipina kapor sya kapor kumba sispa nyo pukandai sispa prapongut ki kardinal ki shim benta ha kane ka mas basdang ya kane ka conclave kaba ki khot kerteng ya ka del somo pontificie pi kardinal iwei hedin iwei
tiket bangin dengan sim benta kene ka jing ruai stang kabala sot nakasam kendai po san ngi pe iki kardinal ngi duai na ka benta jongki kampam e ba kin sim ya kene ka jingkit ka bakia na ka benta jong abat jong pi ya tu gawe karyam ka compare itu gede ki kardinal ki bawan naka orthodox naka is hoj kane gede ka latin right henry kiwe ki kardinal ru ki ba yalong kawe ha ka balang catholic kide naka eastern right ni naka orthodox right takadaw kidon katu ka jingriam ka ba compare kendiat u Cardinal Ray u badai udin jong ki college jong ki Cardinal mentaun lej akan duan pada krum jong kate keduan kumban pentip sepi kinong page jong Don Bosco Media labu ya ka relics ni ya ka snap jong u Petrus Bakuy ya kate keduan ka bapi menta hakrum jong kate la don ya ka relics ne ka snap jong u Petrus Bakuy bat nyu i kumno u Cardinal Ray u badai udin jong ka college ki Cardinal menta un ai dhup ya kane keduan kajing ai dhup kajing pensusing ya kaduan kadai kariti katustur jong kabalang pan kan mau yangi ba kadon ka ai kabor mayan jong ublay ba ublay udon hakane ka benta hakane ka jaka ka bakuit ka bakentang ngiyu iru ya u Cardinal ba u ai kadhup ya kadur ne kamot jong kamaria kum kedak jong kajing burom ya ka kabelong kemiu jisu bahkan ya sait kan duai na kabenta kabalang ha ka keteng ukpa barukun baru mensim bakuit amen ustang dengan negeri kemas ha ka latin utrai undun ringkat bat piru komen ko para tong ini kubur bangilong kinong pop kenang bangilong ki balakre ban le niam ya ki jing maya mapla ho blay badan bor baro bat pi komen ko para
bangalale pop shibun daga jing perkat daki kitin daki kam daga jing le klet daga jing le palat jonga daga jing le palat jonga daga jing le palat bakrau jonga namar kata kerpat kamaria bakuj bayasa kata yusuti ya kengel balik kiru kuj badi pi komen ko para banduai nak benta jonga how try ublay jongi ublay baro badan bor isen yengi dalam map pop jongi unyalam yengi syaka jing bam jukut tementang yo ya kajing ruai ko try to isen ko Chris to isen Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison hakaktin Latin ko try to isen pangipai shau play shau kanrat bu isen yingi unmat ikipop jungi padru ngipai shau jisu kun jungu ko Chris to isen tumap kilat jungi menta u Cardinal Re unyalam ke jingruai kapurom ublay syajrong tam hakaktin Latin kapurom ublay syajrong tam badakendo ke jingsuk kibriu kamon babha ngiro eme nam yame ngimane yame ngipendon burom yame ngi aingu yame nakabenta kaburom kabakrau jungme ko try ko blay ko simpeneng ko blay ukpa badon bortam ko try ko kun mamarway ko Jesus Christ ko try ko blay ko kun lang brod ublay ko kun jong ukpa me ubakit no ikipop jong kapratay do isen yangi me ubakit no ikipop jong kapratay do ngap ikajing duway jongi me ubasyong hakamon jong ukpa do isen yangi namar detang mame ubakut tang mame utray tang mame ubahalor tam ko Jesus Christ lembat umensim bakuj hakaburom ublay ukpa ikintin kibangir wai hakaburom bat kakwar kalayalam ingi menta hakaktin Latin
eum immensa tua pietate concedas ecclesiae pastorem, qui tibi santitati placeat, et vigili nobili sollecitudine prosit, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Sungguh pamap gila bakla ka audio meneh piklem yo ka audio kabawan na po Vatican. Sungguh paham dia kata. Mentang isim ya kajing pulih kabadangkong naga kitab Isaiah. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a Pulih beautiful kabala sim headdress na instead ka of kitab ashes, Isaiah kala nong kabandrup oil way of gladness kada khot ka bayuway instead ndu of lai mourning, andriu pra a barkandai. garment of Umensim praise utrai ublei udan instead hanga. of a faint spirit. Namar utrai ulapan slek yanga ulapa yanga banra e ka kubor ka babaha ceki baduk panspanya ki donut ki balwet berban yalap ya kajing suspa haki koidi bat ya kajing lai lut haki basya set bendi ban sangot ya kasnem basbun dong utrai bat ya kasengi jong ka kuput ublei jongi ban pentengen kito baro ki basngosi ban ai gitu ikibas ngosi hazion kapen singat hakajaka utupei kuumpiang kajing kemen hakajaka ki umat kajang kup kajing ro hakajaka jong kamen sim batlor kumta an sakhot iki kiding du kahok kabalat hung da utrai bandu pendon burom yu kaktin jong utrai ngis ngongu ia ublei ka responsorial sam kajing ruwai sam la shim na ka sam prapo kendai Canterò per sempre l'amore del Signore. ka sam prapo kendai ngan ruai yero junom ya kajing it jong me atrai da ka sentur jonga ngan penbenai ka mensim berkejutang jong me haki pateng paro Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno. melaong ngayate jutang baru belajit jonga ngala smai hau David usakri jonga ngan penne ikun kiksi jong pi junom ngan te ya ka khet jong pi bansa pateng la pateng ngan ruai junom ya ka jing i jong me atrai ta ka sentur jonga ngan pen bena ya ka mensim bat jutang jong me haki pateng baro Il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre
mendapat ngin yo ya kajin pulih ke baar na kasiti jong Paulus syaki Kristen po Lectura Ephesus. de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los Kasiti santos, syaki Ephesus en kalanong función de kabasaw su kadukot ministerio kabakat y way para la hadu edificación kat del driu. cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos Day mau todos a la ubalaay unidad ki en la apostol fe kinong y en yatu el lupa conocimiento del Hijo kinong de yalap Dios, el hombre gospel kinong syarai ber a la kinong medida hikai de kum ke Cristo en su syakri ye plenitud, kidungej bantay ya para que kamet ya no ukres seamos niños hadu bangin da sometidos kalalong a colas shitli y ka way llevados a ha la kajingej deriva por todo bat ha viento de kajintip yo kun doctrina, ublay en la bangin da long falacia rang de ba tik hombres, kum que ukres con hi astucia conduce tingin al error, om ya long shu ki sino kena que, ki basha realizando kan la ting verdad shane en shatai amor, ki basha rong da kala er hagamos jing todas las hikai cosas harukom hacia Él, kabami na kajin que es la shalai bat cabeza, kabut sian kiriutok Cristo, penban del cual tungin todo ya el im cuerpo, da kajin bien shisha organizado kajin y ich unido bat ngin nang a san pura través hau de todo kres el complejo de ukres junturas ulong que lo ukli nutren, bat kamet actuando a barok medida kaway que cada ta kajin parte penya se so lang procura jong el ki tiet crecimiento bat del kajin play cuerpo tikana jong ki de para kot met construcción kiki en sí kisan mismo en el gante amor. la de ha kajin ich kaktin jong utrai ni sungu ya ublay menta barok kinyang na kabenta ka haleluya akan khot chua jong ka gospel akan khot pat kumba ublay ula ich nga kumba ukpau ich nga kumta ngaru nga ich pi barang lajit ya pi ban sei so kita ki kita khot jong ka gospel imenta ya ubi konpat ubara ya ka gospel naka gospel pat an sa shim naka gospel jong Yohanes kalanong ka ba katsan kadakot ka ba kanday hadu kat nyo Dominus vobiscum. try undon ringkat pat piru Lectio Sancti Evangelii secundum kajing puli naka gospel bakut kat kum Yohanes kajing ro yami ko Chris
kan sing da kadhup kadak papan kan mau yangi pada Jisu ubakren lang ba ka gospel bat kini ki kintin ki bawang udar wai ngai i jepi kumbau kupau i janga to yaisa hakajin i jonga ladapi ko ngu yaki hukum jonga pin yaisa hakajin i jonga tik kumba ngala ko ngu yaki hukum ukpa jonga ban ngasa hakajin i jongo ngaya tu yakane happy kanang bagajin kemen jonga kandup don happy pat bagajin kemen jong pi kandup long kabapura ka hukum jonga kalong kane tu ye i mar kaliang kumbanga i jepi kajing i bakrau tam mau beri ula abandon nak benta jong ki lok jong u kalong ban IT la kajing im nak benta jong ki pi long ki parlok jonga lada pile ya kabanga hukum ngam khot chu ye pi ki syakri namaru syakri tip ya kajing le ukon ral jong u Henry ngakhot ye pi ki lok namar ngala ya lut api kat kabanga la yo sngo na upa jonga dei ma pi ki bala jit yanga ken ngala jit ye pi bar ngala thung ye pi ban lek bat ban pen mi so shibun tau so uban yaisa te kumta ukpaun ai happy kat ka ba pi pan na u haka kerteng jonga kane te kata ka banga hukum ye pi to ye i mar kaliang Iam non dico vos servos, quia servus nescit quid facit Dominus eius. Vos autem dixi amicos, quia omniaque audivia Patre meo, nota feci vobis. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, et posui vos, ut vos eatis, et fructum afferatis, et fructus vester maneat, ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo det vobis. Ec mando vobis, ut diligatis in vicem, verbum Domini. spell jong utrai kajinyaro yemi ko kres tementang ini skor ya kajinya tu khana jong ukat nalre ngamti padu kanongan stat pen kela syaka ketin kasih lada ngimla pen kela menta ngin sa presyang ban penmi naka way pat ke video naka benta kene ka homily ni na benta kene jinya tu khana jong o cardinal re Carissimi cardinali elettori, kublay yepi ki cardinal electors ki cardinal ki bala banjit kublay yepi ki men ki para ije hakakam jong ki apostol ngi pule hadin kajing kiu ujisu syapneng karba kidang ap ya ke Pentecost baro kia duai kia long kaway rengkat bat kamaria kami jong ujisu insieme con Maria, la madre di Gesù. kani kadi kata kaba nging yele menta Anche noi, sakato kane kanta syuapan stang ya kane ka conclave lengba kajing don kate kamaria kabadon hajan jong kaduan rengkat bat kamaria hang ne po kaying mani kabadon ya kasnap jong u Petrus pekut kapen i bangi long kaway nakatju kata kajing ngej nakatju kata kajing ik kabamangi baro ngiadon bat ru da kajing angnut kajing terang
l'aiuto Tingi dello don hang ne Spirito ban Santo karpat ya umen sim bakhoj. per implorare Ban karpat yu la ban sua ai luce e hangi la sua ya forza, takabor. perché si è eletto Papa, Knang ba uta uba si è ensa eletto jit il kaba bakhoj. Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno Unlong ubriu bisogno uba kabalang in bat questo kapertei bat ka tornante history della storia ka don kam tam tanto hakan ne difficile, kapor jong ka jin e jin shitom. complesso e tormentato. Te ngin ya duai Pregare, leng ba ka invocando jin lo Spirito la kabor jong Santo, umen sim è bakhoj. l'unico atteggiamento giusto e doveroso Kat ba mentre i ki cardinali kardinal kitang elettori pengkre si preparano ad un na atto kabenta di kane ka massima kam ka ba crowd du responsabilità umana bat e ecclesiale kalengkor ka ba khiatam e ad una halor scelta jongki na di kabenta ka balang. eccezionale importanza. Un atto umano per il quale si deve Kakam lasciar cadere ka ba ogni ubah considerazione syajit personale unhap bandom e perkat na avere kabenta nella yalade. mente e nel cuore solo Henry ban Dio di perkat Gesù Cristo na kabenta ka jing baha jong ka balang bat jong ka imlang ka salang. Bat ha ka nel gospel Vangelo ka che è banginang stato sudah pule proclamato sono risuonate ngiyos ngo parole yiki kentin che ci portano al cuore kiba il suo yalam primo yangi messaggio sha kadot nut testamento di Gesù, jong ka jing consegnato long ai jong suoi u Jisu apostoli kaba mauru nella ukwa sera iki sendran della jong cena u di addio nel cenacolo. ka jing ich Questo è il mio ka hukum comandamento jong ka jing ich che vi amiate u Jisu ong kane kalong ka hukum jonga pini ich mar kaliang kumba nga ich jepi. e quasi a precisare quel come io vi ho amato e indicare fin dove deve giungere il nostro amore. Gesù Bat di kadi seguito kane afferma, kabala khot la wer yanga bat ya piru nessuno ha kam un tam amore più na kabenta grande di quello uta uban sa dare la syajit vita per bon i propri ai amici. ya kata ka jing ich hadu bau de ban kloi ban È IT il messaggio yalah ka jing im dell'amore kum ukres. che Gesù definisce Bat kade comandamento kata ka nuovo, hukum ka bat mai nuovo ka bau perché Jisu trasforma upta in uai positivo na kabenta e jonga bat amplia jong pi. grandemente l'ammonimento dell'Antico Testamento che diceva non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. L'amore Ka jing ich che Gesù ka ba rivela ukris non conosce ukren limiti e kadai deve ka bam don caratterizzare boundary i pensieri ni ka bam e don put l'azione di tutti i suoi discepoli, i quali te na nel loro na kata ka comportamento daw devono sempre ubala mostrare syajit un amore udai ban don ru autentico kata ka jing ich e kabam don impegnarsi per la put costruzione di na una kabenta ka jing nuova bha civiltà, jong ka balang. quella che Paolo VI chiamò Takadaw upo Paul bandriu ong kane kadai ka civilization of love l'amore è la sola forza ka jing capace ich di ka bala cambiare ban il pan mondo. kala ya ka prathei E Gesù ci ha dato l'esempio u di Jisu questo u amore ai ngi ya kanuksa jong kane ka jing ich con un ha gesto sorprendente. ka jing khoi mit bakat du Si è na ka ba passato u al dalade servizio upen degli i altri. ushim melade ha ka dur jong usyakri bat usait ya ka kejat jong ki apostol klem da nyotang klem da kantai yano wat yo Judas ubat la di yo kane ka kubor jong Questo ukres messaggio di Gesù si ricollega a quanto abbiamo kadai ascoltato ban nella prima lettura della messa, nella quale kadai il ban profeta longru Isaia na ka benta jonga bat jong pi iwe pewe bat kadai ka taru ka bang yo sngo ha ka jing pula ka banangkong na ka kitab jong u Isaya chepang utra unong l'amore syarai fino al uba dono IT completo ela di ka sé. jing im na ka benta kilong rod Dei testi liturgici di questa tin na kata kataw ha kane celebrazione ka eucaristica Eucharist ci viene bukhoj pertanto un invito all'amore fraterno ka khot ka wer nga bat ya pi bangin ya ich e all'impegno bangin ya rap per la iwe comunione ecclesiale bat e per la fraternità bangin IT yala ka jing im na ka jing ich na ka benta ka balang na ka benta Tra i ka percay compiti di ogni kane successore kade di kamram Pietro jong unong mi bujli jong vi è Petrus quello bukhoj di far crescere la ban comunione, peniyat li la ya comunione baro di tutti i cristiani con Cristo, ka jing ya teli ha ka percay la comunione ka jing ya dei vescovi teli col apdeng Papa, ki bishop
baru kupapa kuj kajinya teli hakinong ya lam e non una comunione autoreferenziale, ma tutta tesa alla comunione fra le persone, kane baro kadai kajinya teli hakibriu baro avendo a cuore che la Chiesa sia sempre casa e scuola di namar comunione. kapalang kakwa yang abat yapi bangin ya teli È inoltre forte il richiamo a mantenere l'unità della kane Chiesa kajing khot banyalong nel kawei solco tracciato da kadai Cristo kalenti agli Apostoli. kaba u Chris L'unità ulapan della i Chiesa è voluta da harangkat Cristo. batki apostol Una unità che non significa uniformità, ma salda e profonda comunione nelle diversità. u kardinal menta u kren pat hapneng kajinya per hapneng Nella kajinya teli piena fedeltà bat al kajinya Vangelo. long kawei na kata kadau man la u pop man la u pa bakuj Continua a incarnare u Pietro pertu e la but sua ya u missione, Petrus e così banle ya rappresenta kani kam Cristo jing in penya terra. teli Egli è la udai u roccia Petrus su cui è udai edificata mau siang la Chiesa. hau ba kabalang E l'elezione di un entei nuovo Papa halor jong u non è un Nakatau- semplice avvicendarsi nakata di kane ka persone. conclave kam dei tang kajinya L'elezione di un nuovo kaliang Papa è sempre yakinong mi bujeli l'Apostolo Henry udai u Pietro Petrus hi che ubawan ritorna. ha kadur jong utu I upop cardinali ubatmai elettori esprimeranno il loro voto nella kini Cappella ki kardinal iban long kinong jit dove, kin sa come jit dice la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, tutto concorre ad alimentare la consapevolezza della presenza di Dio, al cui cospetto ciascuno dovrà presentarsi un giorno per essere giudicato. E Papa Giovanni Paolo II, nel suo trittico romano, auspicava che nelle ore della grande decisione mediante il voto, penmap na pi na mar kichin kren kala stet palat immagine ngam la ban kem bat michelangiolesca ban di Gesù ban kala sya giudice, ka ketien kasi ricordarsi a ngin sa pen mi ciascuno ya ka video ya kini la kichinya tu kana grandezza jong u della kardinal re responsabilità di porre le somme chiavi nelle mani giuste. Preghiamo quindi perché lo Spirito Santo, che negli Dongin ultimi duai, 100 anni ci bau ha men sim donato una bakuit, serie di pontefici kumau la le veramente ha santi, ki spa snem ki veramente balayat grandi, ha kane ka generali klip ora, madru un Papa un persat yu secondo men il sim cuore chungu di Dio mangin la ban yo per ya il bene upop della ubat mai Chiesa e dell'umanità. dongin ya duai bau blei Preghiamo perché un ai Dio ya conceda kabalang alla Chiesa il ya Papa upop che meglio uba sappia kabalang kadon risvegliare kam le coscienze di tutti u kupapa kuit e ubala ban pen ki imbiang le energie ya kabalang morali e kamtam ha kane ka juk spirituali kapor nella società kabangimat hijing e odierna, ha kajing im jong kabalang caratterizzata harangkat sì, da badru grande kicing mi progresso jong ki technology tecnologico, bat kiwei ma che kibalayalam tende mingi a man dimenticare klet yau Dio. blei tingi duai begin yo pop mondo pop di kuit oggi ubat mai uban attende pen kan molto mau dalla ingi Chiesa ya kajing kodor jong per la ublei salvaguardia di quei valori kapatai bro kawai menta fondamentali ka ap umani e kapej ka spirituali kemi senza ba i quali ngila la ban convivenza umana non sarà wan ra migliore biang ya e kajing non kodor sarà jong ublei apportatrice hakajing di im jong ki bene per le future generazioni. to ai ba kamaria La Beata Vergine kan Maria, ya sait Madre della Chiesa, rengkat intervenga takajing it takajing long con la kemi sua jongka materna intercessione, kenang ba umen sim ba kuit perché un lo pen Spirito shai Santo ya kajing mut jing perkat jong kini ki illumini kardinal le ki ben long menti kinong dei jit yo pop cardinali elettori bat e li renda concordi hakapor ba ki jit kinyadon nell'elezione del kawai Papa kajing mut jing di perkat cui ha bisogno il nostro tempo. tu kardinal re mentau la shong bat kadon kajing duai puson jar ngapan map epi bangam syam lala ban batai lut kajing kren jong kardinal re Nikolar pengen penmi hakaway ka video ya kani kajing tu khana jong o
mendapat kajing pla ya kajing ngej jongki apostol hakatin Latin duai ngej hobleu pa badon bor baro unong tau kableng mereka kendau Marau Yesus Kristus ukun mamarui jungu utrai jungi ya balapun na mensim kuit ya balakha na kamaria tesuti boleh sale ben apo Pontius Pilatus la sanar pna ya u la ya bala tep yu ula sanar pna yu la ya bala tep yu ula hiar shiki bayap hakasni ka balai ula mipat na ki bayap ula kiu sepeneng usyong hakamon ubleu pa badan bor baro nangta unwan pat ban bisyar ki be imet ki bayap ngej ho mensim bakut ya kabalang katolik bakut hakajing slok ki riu kut hakajing map iki pop hakajing mipat kado mad hakajing em bam jukut amen. Carissimi kajing fratelli e duai ki riu sorelle, ngej
Dio Padre Onnipotente, hau vuole bleu che pa tutti bedun gli bor uomini baro siano ko para salvati pengej beit e to giungano ai alla pakuwi conoscenza ke della jinya duai verità. jong ka donut jungi A lui kan long ka bapen bet rivolgiamo la nostra namar kamon fervida jungu ka long preghiera. baki breu baro kin yo jing pen im marken poi saka jin tiep jong ka jin shisha to ngin ya duai ko trai to snap ka jin duai jungi to ngin ya duai na ka benta ka balang bakhu jong blei to trai un penne pensa ya ka nong dek kurim jong ka jin shisha par ka jin kuit ka jin ya tli par ka jin dans la so vérité et dans la sainteté, dans l'unité et dans la paix. to ngin ya duai ko trai to shashkor ya ka jin duai jungi Oremus pro cardinalibus. to ngin ya duai na ka benda ki kardinal ki bade banjit ya upa bakhuit to trai un pendap iki dau mensim jungu ta ka jin shampang ber ka jin ai jumut ka babaha ka jin start ber ka jin shampang to ngin ya duai hau trai tu ngin ya duai na ka benta ki jaj bendriu baro hasat lak pertei tu trai un yarap yaki shindrang bat kentei baro bantrei na ka benta ka jin roi jong ka jin ba bat ka hok ka jin ya teli ber ka jin ya sung tu jingmot tu ngin ya duai ya trai atrai tu shashkor ya ka jin duai jungi hak tin latin tu ngin ya duai na ka benta gitu gubdan kam ya ka jin yarap la ruai la duai hak tin malayalam to try un pentengen ya gitu baro ki basha pen stom ben ka jin shun ka jin let don bor ka jin kuslai ka jin du jin kermen tu ngin ya duai hau try a try to shkor ya ka jin duai jongi midway na benta ka jin thai ka men sim jong upu Francis 上 duai hak tin 你 Korea 是掌管出生与死亡时刻的主，求你接引他进入圆满永恒的生命中。这生命是他在尘世朝圣旅程中所坚信并期盼的。 tungnya duai nak benta yang kasem jung blei ki bailum lang hakane kasngi menta kasngi to try un penyedai ya ki bala sya pen baptis baro bat yelet de hakjin sngap ya hakjin smuret hakjin kinya hakjin haktin Germany tungnya duai u try atrai tu shashkor ya hakjin duai jungi kardinal u penkut wong ablei kajakari berkebor jungi terus ngap ikijin duai jong kabalang jong me namar mamehi milong katelong jong kajinya ai tilut baro bat ai ngi duai baka ei kebangipan ta kajin ngej ngin yo shisha ube im basun shar junom la junom amen Con fede per Cristo nostro Signore. kajing ruai jing terwa kade kajing ruai jong omen sim bakhuj tuan yar mensim bakhuj do pendap iki do nut jong ki bangej jong me bat pen me ki ya keding jong kajing i jong me kin ruai akatin latin kat ba ka jing terwa dang yaj
yu menta ya u Cardinal Ray u dang pensusing ya keduan da ketuhup kedak jong kacing don jong blay u bukuj teman tahu dikon u ai dhup ya u Cardinal Ray kum kedak jom kajing burom ba mau kum u bala pen kentang madu na kabenta baro ki Cardinal ki pat jong blay Tui duai kopara kajing kinya jonga berjong pi kan long pabdiang hun hau blay upa badun bor baro u Cardinal u duai ketin Latin mat kibli ku jubab to trai un pediang yang kinya na ti jong pi na kabenta kajinya ro abal kaburom ka kerteng jong u kaji mentoi yangi pada kabalang kuit baro kawei to ai baga jing kababun jong me kan sngop ha yangi atrai balang ba jing aingu ki bakhuj ki bangin wan raj kabrom chame nila banwan an sngokmen upan sung bahaya ka jing kraw jong me bosan syari ka balang ka bakhuj jong men Kristu trai jong me trai non rangkat bat piru kintiu laki don not ngin kintiu ye ki show trai tungin angu yau trai blay jungi ka shong hok bat ka day teu duai upteng banduai ya ka prefect qui singulis quibusque temporibus obtanda dispensas mirisque modis ecclesiae tue gubernas moderaris virtute enim spiritus sancti kalong shisha kabadai hok kamram jungi baga chipin im jungi baman kapor pat kajaka bana ingu ime ku kandar ku kaba kuj ku blay badan bor boro pat bam jukun namar mela ai jing ai ki bedai man kasngi kayom baylam ni jin sun shar jong kabalang jungi hakaru kom ki bapla ta kabor jung man sim bakuj mi klempep ban wan yarap yaka tang pada kadot nut kabako ngu be eme kan la ban wat yaka jing yarap jong ki hakapor jong kajing e lane hakapor jong kajing shitom pat kumta rangkap lakan hun jikengel kirwai yaro eme pajba kirwai hosana syajrong tam
bentang ipoi syaka benta ka bakongsan bah Vigitur clementissime ka jing Pater, penkala yok bu berkawan per syaka Iesum met bersama Christum Chris Filium Tuum, Dominum nostrum, di ngan nom ai ka translation la shim ya kene ka jingkinya yu Chris jingkinya Chris ka benengkong ec dona, ec munera, et ini sancta shim benta sacrificia da illimata. karukom bekerja mensim kerba kini kijing maya kinang ur kinang long menta hapo kaying mane ba jong Petrus e regere digneris toto orbe terranum una cum omnibus orthodoxis atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum et omnium circumstantium quarum tibi fidis cognita est et nota devotio, pro quibus tibi oferimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, imprimis gloriosa semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiusem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannes, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Clini, Cleti, Clementi, Sixti, Corneli, Kardinal Cipriani, Lindsay Laurenzi, Cristógono, Uruguay Ioannis arengkat et bat Pauli, ki Cosme kuit baro ki Damiani, apostol baro et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tamba te kacinya sa jengki uniamo ngin yo auxilio. ya jingkerku Anchi tena mar kata ko celebrationem trai ngin duai servitutis tu nostre, pediang ya cum kane per gajing familiae tuae, qui trua semus jung Domine, syakri jung me obligatus jung kaying et kasem signas, jung me diesque na poi nostros syakakan in tua ka pace por disponas, atque kaba ad penkela ya eterna upu donatione nos kawan eripi, syakamet fine berkasnam lectorum Chris tuorum iubias grege numerari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, macciatabilenque facere digneris, ut corpus et sanguis fiat, dilettissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridie quam pateretur accepit panem in santas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a te Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et preclarum calicem in santas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias ages benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. kajing maya jong kajing ngej kaba omla ban batai makumno ukpu ban kawan
ki kalalong syakamet kabasisya berkasnam kabasisya jong ukres kilabun ba ki kampla ki balaja hakum kane kapor Unde et memores Domini nos servitui, sete prestua santa, eius den Christi Fili Tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non ab inferi resurrectionis, set in celos gloriosa ascensionis, offerrimus preclare maestati Tue, de Tuis donis addatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supra quae propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accetta avere, sic ut accetta avere dignatus est, munera puri tuius tiavere, et sacrificium patriarchi nostri avere, et quod tibi opturi summo sacerdos tu, Melchisedec, santum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices ergo te Domine, rogamus omnipotens Deus, iube perferri per manus santi angeli Tui, in sublime altare Tuum, in cospetto divina maestatis Tue, ut quoquot ex altaris partecipatione sacrosanctum Filii Tui, corpus et sanguine susserimus, onni benedizioni celesti et gratia repreamus. Memento etiam Domine famulorum Kardinal Parolin menta udwai nagabenta ki mensim ki bala kratno et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigeri, lucis et pacis ud indulgeas deprecamur. Kardinal Mark udwai nagabenta jungi baro ki bedang im hakanek pertei Partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis. Intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Tementau Kardinal Re un penkut ia kene ka jindwa Eucharis takaba uong dau lembat u bada u kan long hameu bleu pa badun bor kaji long go wejung mensim bakuit marok kabrom kajinyaro junom la junom kin penkut ya kene ka jindwa Eucharis. Estivi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Kenjubab ya ka ketin amen ka ketin Hebrew ka bamut ka ong ba ngangej hooj kalong hooj ngangej kumbalang hukum yang ngi donong penim bat kumalahi kai ngi dak ketin play nginut ban ong wak pajungi ubah peneng kan long ka bakhoi kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendo kumbah peneng to ai ngi mentai ka chen bam jungi ka bala ka sngi atau map ingi kirang kang jungi kumbang ngiru ngi map iki bala sniu yangi warwat yalam yangi sya ka jing penshoy endre do penlaj ina ka sniu de ka jing duai ka bau trai ulai kai Jinduai kebala suat nak gospel jong Matius kelenong ke Bandreu.
pelaj yang ngikut par kutrai na kajing sni ubaro la kajing subun jung me to ajing suk jing sanya ki sngi jungi nang bata kajing yarap kajing sni jung me ngin laj boro bor na ka pop bat ngin yo jing da na kajing janjar paro kat bang na kam kami lenti ya kajing kerban bukut na kajing wan pat jong nong pen em jungi u Jesu Kris bat ki ba baro ye jubab namar kajing me kalong kahima kajing me kabor berkaburom junom la junom Kardinal mentau pai Yesus Kris suong kotra Yesus Kris me ubalong hi apostol jong me kajing suk na EP kajing suk jong nga IP wat pe iki pop jungi Henry ya kajing ngai jong kabalang jong me para kajing subun jong me to ai kai kajing suk kajing teli ka we kat kum kamon jong me uba im bas syar junom la junom bat kibriu kijubab amen kajing suk utrai kandon rengkat bat pi paro rengkat bat piru tingin terwai kadak jong kajing suk iwei pat hakaba kiyangu markliang kajing suk ipiru baro ki bapej ya kanega channel jungi kajing suk i kayeng kasem jung pi kajing suk ya kitu kibriu ki mama pi dan kajing ban map to ai baka jisuk utrai kan sun syari kata nur jumpi baro ni duai rengkat bat ki kardinal ki bayalum lang banta ha kaying maniba jong Petrus bakun tigi kierwai banta kun lang brod jong blay bakit no ekipop jong kapertay to isen yengi ko kun lang brod jong blay bakit no ekipop jong kapertay to isen yengi ko kun lang brod jong blay bakit no ekipop jong kapertay to ai kajing suk Kardinal Reu ong hakmi ukun lang brod jong ublay hakmi ubakit no ay kipop jong kapertay suk kitu ki blakot sa kajing kawai jong ukun lang bron baro ye jubab ko kandrad ngam song hok mamen wan rung apo ying jonga Henry syuang tang dakatien at kamen sim jonga kan sakya hi kajing duai jong durong ba sipai ini kintien hoi agan nega klip mat watla ngimla ban pediang yau jisu hakayu Kris pukhoit tungin ya pediang yu hakar kom kaba kenja men sim kat ba ngiyu i ki kardinal bat ki pat ba ki ban pediang ya kayu Kris pukhoit Miu Kardinal Tagle
Namar bangim la ban pediang yeu Jesu ha ka Eucharist ku ja kan klip mat hala ki jong ki yeng ki sem jong pi ngine duai kan ngi chi duai ka bong komen sim Eucharist to pen ku yanga komet Eucharist to pen iem yanga kosnam Eucharist to tendep yanga ko na krung Eucharist to sait yanga ko jinsha la ben Eucharist to pen klain yanga ko Jesu babha to sha skor yanga hapo ki jing mong jong me to ai ngan ri wat sya yanga bangan klat no na me naw nong shun beman to da yanga atmir ke jinyap to khot yanga batu ong bangan wan syame barangkat ban kidu khu jong me ngan dub yero eme junom la junom kajing duai ke basmo tenat ba kebangi kerpat kamet berkesnam ukris ban kan penkuj ban kentang yengi
dekat bang edang yu puson ya kajing kodor jong kamet berkas namu kres ko pan kan mau pi ya kajing tu kana jong u kardinal re mane u bakren shapang kajing don kam pan yatli kajing don kam pan ye ko pan kan mau pi bakani kadi kemas pan sedang ya ka conclave kamas bala ai kerteng pro eligendo Romano Pontifice to ngin ya duai Oremus. Refectos Domine corporis et sanguis unigeniti tui filii saluberrimus kumbala pentumay yang iatray da ka sakramen kapag hidu jong kaching pinim kamet kasnam jong ukun bala kamar we jong me to ay kaching e ka bapla jong kaching kraw jong me kan penkemen yang i da kaching ay jong unong ap lang brot ubahikai kibriu jong me da kaching long babha jong u ban pendap i kaching mun jing berkat jong i kibangay da kaching sisa jong ka gospel da ukris utray jong i menta suyo ya kajing kerku try undon rengkat bat piru sit nomen Domini benedictum adiutorium nostrum in nomine Domini kajing kerku jungi kawan nau try bat uai ya kajing kerku pa lukun baru mensim lukui amen Baru dikon mentau nuong to yelai suk kamas kalawai. Matki paiba ki jumab ngiro eme ko kres ngiro eme ko try ngiro eme ko play ngis ngongu eme ko play menta ngi pai sha kamaria bat kirwai de kirwai penkut de kirwai ko play ko sim haleluya ni ibaro ki kardinal kirwai ya kene ke kirwai doshat kemen kos iem ya kun bekut belakhan apa haleluya lame pat nak keburam nau mau jentap haleluya mentang UI yaki kardinal makilet pai deka procession bat kumbang ilai tu EP kinyat yakane ka procession syakawi ka kamera belakot ka kamera jong ka jingkerku
nakabantay jungi kiba sotu malu malai kintin kiba Kardinal Re mene Ukren kalong katno shisha kaba sungutanat kamtam aba Ukren halor kajing iit bar kajing yatli Badruh kaju kepor meneu Kardinal Re Ukren Shapang kajing kordor jong mensim kuj kajing duai lemba kajing persat jong mensim kuj kadba upej syaki Kardinal makin duai makin yo ya kat kepor jong mensim kuj makila banjit ya unong mi kemat ya upup ya upa bakuj unong mi bujli jong Petrus bakuj kalong kei sisa kabas ngotenat ya kajing kordor jong kajing ij berkajing yatli kadai kata kaba Kardinal Re mene uban shiban ha kajing yatu khana jong o tikamas menta kalakut ngingej ba kimedia kila ban but ya ka procession ka ban stang menta na kane kaying maneba jong Petrus bakuj sya ka kamera jong ka jingker khu bat nang tupat bakin ya rung sya po ka Sistine Chapel tingi ai kublay pi baro ki men ki para ki balaya don rengkat bat ngi hagane ka mas bakuj kalong ke shisha ka ba kata ingi du kata kamtam ya kajing nyokor jong kajing don jong ublay ya kajing nyokor ya kabor jong mensim bakuj kumnong iya sngo mene ba Kardinal Re Ukren halor kane kajing don kam kapor jong mensim bakuj kan bangedang up yak ke banja ngipit biang sya ka St. Peter Square siapa kaying mani ka pelau jong kaying mani ba Petrus bat pi ki breu ki balay lumlang na ka banta kaneka sngi sa jing kan mau ka sngi stang ya ka conclave berhaga ju ko por nga kwa manai kublay pi baro ki bala jon dekat bangi ni kwa manai kublay pi baro ki bala don bentaru mo dengan pulih kat tu kat neki kerteng jong ki para banget jungi ki balaya don benta rengkat bangi hagan neka mas bakuj Florence Wanyang Lin Suting Formular
Munzior, i Ledina Marngar, i Sara Lengdo, i Dondor Lengdo, i Alvin Sumer, i Kita Lengdo, i Hilaris Im, i Florence Wanyang, i Anna Mary Sengkli, i Alvin Sumer Biang, i Sinovia Thank You, Stalin Imsad, i Magdalena Lakyang, i Penhoy Sten, i Bapi Dahunding Do, i Melinda Lengdo, i Mary Dakar, i Probina Kardew Sau, Norbert Dakar, Kitbok Rembai, i Rio Talang, i Florence Wanyang, Lucas Dakar, Margina Lengdo, i Pal Embai, i Jene Nongdhar, i Tian Suting, i Lawrence Malay, i Samai Kiru Pawa, i Melinda Lengdo, i Pinalin Rentatiang, i Savio Wanyang, i Magdalene Lakyang, i Melinda Lengdo, i Marmeng, i Victoria Nongput, i Penmai, i Saralin Kongsti, i Mahek Halari, i Ronald Marngar, i Magdalena Lakyang, i Spice Nongsi, i Magdalena Lakyang, i Apsara Karmi, i Jimemi, i Julie Lengdo, i Marius Maulong, i Francis Nongrum, i King Panda, ngapti be i King Panda, Jacinta Marngar, Anthony Lalu, i Kansai Marngar, Martina Lalu, bat kiwe baro kibalaya John Rengkat batngi. Kat bangi page biang kanja ayu siapa ka Vatican Square, ngatarai beriu kedang ya up nak kebenta ka procession dekat bangiru kedang up ya kan dengan procession you let's say ka Vatican Media kala ban ai ngi kat toket neki ki video ki pawan napo ka cinyat procession jong ki kardinal ki ba sugi mentakin mi nakin ki ying meneba kin rung sha ka hall jong ka cingkerku ban nang tu pat kin rung sha ka ying mene kamangi khot ka Sistine Chapel di ko mapila yo ngoru ha kitu ki por hakini ki video ki bangila penmi hakini ki sngi ki baladep kalong ke ke ba ngotenat pakumno nadu shibet ki kardinal kin smai kin shim ya kecing smai jongki ya kecing koridor jong kane ka kam ka maki kin le kin bu ya ka keti jongki ha ka gospel kin smai makin le tang ya ke ka babha ban adin kata kumba nilai batai pi kintang ya gitu ki votes jongki mat ladang i ya katdem ka bayong ka mamut nyempat yo pop ladang la yo i ya katdem ka bali ka mamut ngin sa yo pop pamut lajit yo pop ti nang takadaw komen ko para wi agini kisngi ka channel jungiru kan persyang panwan ra be live ya ke ke balaja ngam tip teng yo ka ja sha kani ki ka jungi hakpor chiteng mit chiteng senya kemau kumba la sajid u Pope Francis kadai hakpor ben mit chipok ebj ne namar kadai hakpor jen mit apo Vatican tinak takadaw ni kerpat ipi bepin nyapik ngor mar ngim tip hakno kano kopor ngila ban yo ya pop ubat mai ban yo kwa buku ubat mai i rida hun marngari ai ku play shibun ngi bat ngai ku play kliang ru yapi bapi lai don bentar engkat bat ngi i Cormelia marbanyang yung ku play shibun fadar ngai ku play yapi du i Marvel Mary ku play shibun yapi ru i Dressy ku play shibun i Sidralin basaya muat ku play shibun yapi ru Christina nong sap wan pensong amen Jeffrey Jerwa ku play shibun yapi ru de what ya lockout shwa ngin page yak ke banja barkat bangi tang up
ya kan ni ke ba ja hapo ka Vatican ngakwa EP ban page yang ya kan ni ka video ka bangila peni menin ka video Shapang kumno ka Sistine Chapel kala long benta kumno ka Sistine Chapel kala kila pankre na ka benta kene ka cinjit pop ngidrung benta peni biang EP ya ke ka baca hapo Sistine Chapel kuma PE kene ka gos ka god chung ka gospel ka mo EP ba manui po wi kardinal umbu ikakti bat un ai jing smai chung u kene ka kot scrutiny ka ban UI ka kateng chung kardinal baro hangte bat insa pe kanungut we kardinal yo vote bala tho ha tu kot scrutiny kene ka kamera ka te ka jing khit ka PE hangte kene ka kamera jong ki umat bau pop ku chung dau la sha jit shwa bon mi sha ka balkoni jong ka imane ba Petrus ulei duai ulei yam u jau mat amar kalengkor ka bon kit kamdei ka pasting dikini ki diki jain jong pop ki bala de pankre kum mangi ongi pi la don lai jur mo la ka jong naman ngim tip ni yo pop u jrong yo pop balengkot was ngaj ne u barai kho ta ka tau ki jain la pembiang ki lai jur lai set nadu ki sopti nadu ki tupia na dong sedong ki sopti jong upo upatamai lai set ne lai jur di kini di video kita ki bangila shimenin pat ngila peniru ya po ka YouTube jungi ku boleh shibun nya pi ki bala ya page ya tu ka video jungi ru tikani praktika Sistine Chapel kumba pi ka Sistine Chapel kumno ki Kardinal ki Shong Mar Adliang pe ya kateng jung Kardinal Lorenzo Kardinal Parolin pat kiwe ki Kardinal pe ke jing itnat jung ka Sistine Chapel pada kun jung kanela da pi don por ben lake ka don ru ka library ka Vatican Library kateng jong ki Kardinal Farrell bang yus ngo bor kini pat ki nambar jong ki Kardinal we pa we endau la dep tep vote un shim yu te nambar jong u pat un tep hak de pla u te pat utulai u ba ensu gitu ki vote ne ki kot vote ki ba ki Kardinal ki tho pe ya ka sailing jong ka Sistine Chapel kalong ka no ka internet ka hall ka ba he kani pat kedeka tabor ni kapliang kaba ki Kardinal anda kila dep tho e ka kateng jong upu uba maki ki jit ki kliap bat itbu hakne ka dabor shwa bat nyaw wiki ki kentin ki ba we po we Kardinal u hapan smai tingi pai biang menta siapo Vatican kan bangidang siapo ka St. Peter Square kan bangidang up ya ka banja Markaju kupor nga kwa ban ay kublay sa shisin nyipi ki para bangay jungi man na po Shillong na po Meghalaya hibaro kaway ki bala ya page ya kani ka channel kung mapila ay kublay ngi ngi ay kublay pi i Grace i Mancrao i Martina Lalu i Peter Marweng i S Tongper i Rit Karkongor i Rilam Limngap i Pulmi Shadab i Christopher Imli i Peter Marweng i Royster Marngar i Charlene Nongtudu i Penhun Kongsngi i Mem Lengdo Klisterwell Songtiang i Anthony Buam i Novo i Avril Dakarmi i Manshap War David Karkongor i Kongnep i Darimi Lipon i Genevieve T i Bapihun Dingdo i Pachwawar i Mary i Marsha Solang i Ebris Tarentong i Hilaris Im Margrita Lengdo Hamsi Maishela Pat Shibun i Rudolf Kurba i Wanton Song i Dari Langs i Elijah Warjeri i Christopher Jarain
Willie Nelson nong Clau, I Wilbert Karmau, I Rap Borlang Tariang, I Diana Marsenting, I Sebania Sangkli, bat kiwe kiba don kat ni hagane ka klimat tingi ai kuble yipi kat bang idang up yak ka banja apo ka baslika angam tip ka media ka yolat em na ka benta banshim ya ka procession jong ki cardinal ki ban mi na po ka baslika jong Petrus Pekut kinrung sya ka kamera jong ka jinyi nang ta kin sa lekpat sya ka Sistine Chapel mat kumbang ila batay pi kat ba kirung na kawe ka kamera sya ka Sistine Chapel ki cardinal pat ki ba ki bayo bansaki du ka kamera jong ka jing isna jong ka jing suk kin ruai ya ka litany jong kiru kuj ban pan ya ka jing sa jong kiru kuj baro ban pan ya ka jing duai jong kiru kuj baro ba kin ya site na ka benta jong ki cardinal bakin ya site na ka benta kani ka kam ka ki cardinal kin jit yau pop yau pa kuj tenda kila dep ya kani ka jingruai ya ka litany anda kila rungpat hapo ka Sistine Chapel ki cardinal kin ruai ya ka jingruai au mensim kuj to wan yar ko mensim kuj kin panbor bo mensim kuj percaya ka jingmu jing perkan cuki tikat bang itang up ngakwa pan pule kateng jung to kat ne ki bala ai kuble yangi jisha nginde pan ai kuble pi ba pi la ya don penta ha kan ne ka jing le niam ka bakar pang ba menta ka sengi ikong Amalia War I Wan Rinong Thar I Julie Lengdo I Ba Carmelo Lakiang I Magdalena Lakiang I Esira Karkungor I Rolin Sten I Jobselin Kardau Sau Irisha Lengdo I Oresta Dakar I Full Mak Paliar Kublish pun ya kecing don benta jumpi te kumangoi pi ngin apsa katogat nepor lada ka Vatican Media kam pa engi ya ka video ya ka link sepang ki aki banja menta ngin penkut no ya kan ni ka live streaming jungi but dang ya piteng ban page namar kumang ong ipi ngim tip hakano kano kopor ngila ban yo yau pop upatmai ngihap ban page ya ketika Sistine Chapel ya ketika atos kana kebedan ha kli jong ka Sistine Chapel Lada katay kami tidem bali takamot ngila yo pop yo kupap ko ubat mai bat ngimtip unjit ya ka kerteng kapap ko bakum no bat kumbang ngila batay ri yapi uno na kita kiriu ko ki mama ujit kajing long kajing man jong utau pop ru utpen yesri melade kumuta uri ko ubama ulajet sa sisin kublai si hajar ngo kublai si pun ya kene ka cindon benta jumpi ya kene ka channel jumi kan pulai susu i ki kerteng namar pun napeng jumpi pila ong kublai si pun padar tingi dewan ai kublai ru ipi ngila pulai mene ye i full mark kublai i Armasis Maulong kublai ye i Dayu Langstang kublai ipi Simon Mary Renja kublai ipi Thomas Nongput kublai ipi John Mary Persian kublai pi Vilman Lingdo kublai pi Evaris Kalingdo Lengkoi kublai pi Daya Marbaniang kublai pi Ba Quirnus Pertu kublai pi Dresi kublai pi Pinky Lingdo kublai pi Desimora Tempuny kublai Rita Walang Ronald Marngar Markus Lingdo I Pashat I Tei I Aisyam Bhakarbani I Darimi Lipon Irida Suja I Klester Songtiang I Emilia Nongsik
Lengdo 91 EP Karkungor I Simon Mary Renja I Deiti Lengdo Julita Jarain Cornelia Marbaniang Dominic Warba Veronica I John Albis Ferdi Sutiang Shanbor Sentli Beauty Nongbri Fantin Shanghai I Karius Sotun Ridahun Basaya Mod Jefferson Mauri Kidbok War Bernardine SM Pengrup Santa Watlang Kublai Shibun Bapilai Don Benta Hagan ne ka jingle live stream jungi ya ka aka kepejah ni hapo Vatican ni up sa shipor sa katoket ni minit ban tip lang ngila anem ban yo ya ka video nang te na po Vatican ya ka procession jong ki kardinal ki pami na po ka Basilika jong Petrus Ubkoit kecaka pangi pelong ka mas meni siya ka kamera jong kajing kerku pat nang tu pat kin rung siya po Sistine Chapel pat anda kila rung po Sistine Chapel anda kila dep ya kajing smai jong ki barok ka jingkang jong ka Sistine Chapel en kang bat ki kardinal ta kajing duai ta kajing kerpat yung mensim bukut kin jit ya upop hoit mentakas ngi kin jit tang shisin jit kin tho tang shisin tho bat la shai nadu la shai kin le arsin hak performance step kin jit arsin hak performance step arsin hak por janmit kat hadu ba anyo yau pa bukut ubat mai ubayo ya kacing bun bot ar na kalaisha takabamut ki kardinal ki ban jit ki don hadu shispa laipo arngut shispa laipo laingut takabamut u banjob u ban syajit u de banyo ya kabot skaba prapu pral ne prapu kandai ngut ki kardinal na ka shispa laipo ar shispa laipo lain tengi don bok ba kan ne ka jinjit ka babakut kanom simpor than kan dep kloi nang ba kan wanra ya kacing kemen yangi baro ki bala ap mentala artayo laitayo na ha kacing klat no jong upup Francis bi jungi tinggi yo ka message ka baong na po Vatican ba kinom peni ya ka ketika cinya procession and ray ikin pa ingi da ki video hadin ti nang takadaw nganom battery pi ban pizza ya kene ka channel jungi ki jing batai baro ki bangakwa ban batai ngila pelai lut dah ka YouTube channel jungi da sa page ki sa ngap ya ka jing maya jong kabalang ya ka kompanya jong kabalang hawat haba ngi ngap ikitu ki jing batai ala ong yepi ngila ong yepi ba ngimla ban batai mian pamian namar ngiru ngim dalong isya kita kibriu ki start ki sempang ban batai lut ya baro ki jinja ka history jong kabalang ni kat ka bangila kat ka bangi don i jinang jing start ngila persang ban batai nginang permi shu ka to ni ki video ki bedai bar ka ne ka election ka jinjit yo pop ko badru ki we sepang kabalang sepang ki sakramen sepang ki ru ki ain sepang ka eucharis bat kumta terter ti nak tak dau ku beli syajar ngoi pi sa sin ki bela isim benta akan ne ka klip mat akan ne ka sengi badu ki mandang isim benta bat ni ya ngap ikitu ki jing batai nang ba pinyo jing mentoi shimet badu ngin so tu ya kar kompenya jong kabalang hawat klempep apa people ki komen so gitu ki video kindon ru ki briu ki ba grand beng mo ki briu ki ba tim ki ba telah Henry ngimdei ben sengap ya kum kitu ki baro namar hakane ke jungi menta kum ong ipi kumba ukadinal re meneru udwai na ka menta ka teli Henry kalong ke ga bae ban poi syak ta ka teli namar kidon kibriu ko mga kumapi kibam kwa ben sengap yu men sim ko kibam kwa ben pendem ya kamon jungi hau men sim ko takadaw kalong ka bae ha pan yo pediang ya tau men sim ko mengin poi syak ta ka teli mengin poi syak ta ka kumbau kardinal re meneu ong ha kajnya tu kana jungu ti wat pen sngap gitu kicing keren jong kiwe pat ki parlok jungi kiba kim tip ya kapnyang ka kendo balik kim tip namar yo se kim pule ya ke history kim pule ya ke aka
kepala ja mo hakabalang kamtap me hakabastang jong kabalang mo hoi klempep lembau Luther Martin Luther kiwe kibalang kimi adin kata bat kidang mi simi kinom sange kidang mi simi kumang yu ita lagi jong kikemat na kata kadau ide men sengap yu men simbakoi bat ngide men long ki basarong namar nadu wala sedang la seng ya kabalang Katolik kam don kataka jingpat kirang sa hikawe like nak kitu ki bakwa ban mi ki bakwa ban pet ban seng ka niam kabalang ngajong kin seng ngi ki bangai ha ni kanong rim ni long kawe wat la kumbang ngi ong pi mane ngi don ar lightly ki rights ne kir kom le ya ka liturgy Henry ngi dang don kaju kajingen kaper karu kom le Henry karu kom penyat ya ka liturgy Henry ngi dang long kawe ngi dang ngai ha kata ke ikhtiar jong ukpa bukuit keba hiar peteng nau Petrus bukuit ulong upup uban kong bat toh nganam kwa ban bun nia sachisin ikini baro kibala jonyi kibala duai rengkat bengi ngi ai kuble yepi to dang ya duai na kabenta ki kardinal duai ro na kabenta jungi kiba penyat ya ka channel mangindang la ban bahas susu ngindang la ban wanra susu ikta ki jin bentoi na kabenta ki pajong blei lah gede kaliang jong kabalang ha kaliang jong di sakramen ni kwa ba lembah kajin yarap jong pi lembah kajin aimen sim jong pi nginang la ban temi iki video iki durki ki ban penbaha susu ki ban scam susu ki ban tip susu ya kajin long jengman jong kabalang jongi ti nganom pun kitin su kumbang along ipi ngela yo ka message na po Vatican Media ka boong ba kinom le live ya ka procession jong ki kardinal kan ba kitang room siya ka kamera jong ka jinggar ku bat nang tukin poy kin room siya ka Sistine Chapel ti lalaki pa ini ki video ngin sa upload bat klempep pin sala ban yu kumno kata ka procession kaja kumno hishim ya ka jing smile jong ki bat klempep kakine ki sngi ki banwan ngintip la shay la sngi inyo yo pa bukuit bat kata kalong ke ka bas ngokmen ka bas ngutnat na ka benta jungi manginom sa kung swet shu nilayo unong yalam papura ukris hakadur jong uta upop upatumai u Petrus bukuit hakadur jong uta upop upatumai kublai shibun kublai ajar ngo ipi baro to ai bau blain kerku kendo ipi bat ngin sai kendu pat ngamtip hakano kapor namar ndala jit yok pa bukuit ngin ngun le live biang hakan ni karko